organizar curso y workshops de belastingrecht. Y así es más accesible para gente. Nos ha un hopi cambio per 1 januari 2019 y hopi pregunta den cuenta dan die loonbelasting, inkomstenbelasting, BBO, BSZV, BFWP, con het tra, kiko ta cambia, kiko eigenlijk ta effect nang, kiko leita echt stipula. De best discute diz kiko dan da bisa riba radio, kiko wat lezen in Korant, pero eigenlijk kiko leita stipula. Dus eigenlijk nossa decidi junto com Eugenia Cruz die Effective Business Solutions nossa decidi bang organizar curso com workshops, que tá acessível eigenlijk para tourhene, na prijs na razonável. Nós tem full schedule, den promelo nang die aan aqui, para doen een curso de loonbelasting anno 2019, dus echt een camion per 2019. Nós papia die een camion. E kiko sei camin para nang kuta empleado, kiko sei camin para doinan di trabalho, kiko a cambia de loonbelasting. Die stress, nós tem outro workshop, a trobe die loonbelasting anno 2019. E dia 20, nós tem workshop de 3 horas, pero no ari, het buiten van. Workshop de 3 horas de BBO, BSZV e BFWP e camionang, pero daarmee kon eigenlijk een sistema die indirect taxes kinang Aruba ta functiona ahora aqui. Kiko obligação nang ta or boto entrepreneur com boto wakribe factura of boto bike da wakribe factura kiko eta saki kamen pa e prijs nang den tienda kiko sai kamen pa e consumidor dus eta full workshop di 3 horas riba e dinge area di BBO BSZV e BFWP e nang ons nota stap zijn dan de workshops nang ke cambio nang pa ku adrena na figura di promedi januari 2019. También nos va a organizar un curso que ya acaba nos hace na 2018 en cuanto a loonbelasting y sociale premies para 6 maanden largo. Y nos eigenlijk trata de basics nang die loonbelasting, payroll, como te deal kunnen, como te hacer aangifte, kiko bo obligación nang ta, kiko bo derecho nang ta. Y eigenlijk nos da palabra tukos que te stipulado in lei. Daarmee zie je eigenlijk een compalesa in lei. E eigenlijk wat we signaturen in zijn uitnang. Dus speciaal zei, was een hobby. Die loonbelasting en sociale premies. Dus we inviteren toe hen. Zie wat in interesse. Check de Facebook page, die Effective Business Solutions. E-mail. E we hebben tour informatie que we jij. Essa aqui tá em Arubiano. O website